kubur ya pi ki perlok jonga. Mentah pitip. Ngadon hak cika iu mentah. Ya pi ki perlok ngani tu. Mentah. Ngadon hak ke jaka ka baki khot ka waro. Baik katai ke jing London Bridge Architect. Katai ke jaka. Iwan kon sami kum ke jing gai kum bas si teng tatam. Isong da galing. Kan hamne hajan kadon ka campsite jong iba entarnes kongsni. Na itu ya kene ka kubur boleh. Maybe you might like it because see that that place no very beautiful. So you better to come here before the Christmas time. Okay? Kene ke jaka ya ban songkai pengat, ya ban kai pengat. La ban jengi yang teh kita kata la ban lek kai sya du site wan sibun pelok suawa pengen mino no na jaga campsite yang ba internet konsmi na kwa ban peni tapi pelok na kadai ka tens ka jaga ka bagi sabi kunin ki ande tolong ka jaga ka ba sai apa pergi jaga supo baik nek dan kita ki ikor kayu dah sok matras ibu anda pilih matras dia tindak pilih ingkli itu ke ya kayak ni no ni pano siang lagi jong isnong kulai perut dengan penis supi perut nak kena kerja kah? Ya. Pej awak. Bang ini Aisyah Tisha. Coba. Diam. Ya kau juga. Ini sang teh yang menin, sang orang teh kali ini. Ini yang dulu ni yang amal cepat. Oh, nyai dia suka banyak ni teh ni teman muntah ni ni umah. Kami. Kami. Oh, keren. Fight. Oh, hello my friend. Mentang ini ami no. Balik pasing ya ami nak campsite jo ba internet. Mentang ya don nanti. Baik. Muji profesional muji. Hero perlok. Lada filai por hang por. Sawan kai kena kerja ka. Kinyo mat dia kejing so tenat, kinyo mat dia kejing so bang ini kena kerja ka. Jangan deh, ni ada lang. Oh, my pet dog udah lang nih. Ni kejing so penuh pan ino ya kata ka kam. Mar kalong sya kam kepada soju adu tata, so tenat. Apa syong so quick, so fresh jing berkat. To perlok yang saya petang pat. Saya lenti pengiat mo, ini ya.